Hoofnuus vanaand, 'n amptenaar van die Tembisa Hospitaal en 'n beampte van die Valke in die Hof wat ondersoeker wou omkoop. 2 persone is nog soek na kitsvloede in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal wat groot verwoesting gesaai het. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Direktoraat vir Prioriteitsmisdade, oftewel die Valke, sê hy sal nie toelaat dat sy ondersoek na die tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal in die wiele gery word deur mense wat by die beweerde korrupsie betrek word nie. Dit volg nadat een van die direktoraat se werknemers en 'n amptenaar van die hospitaal gister in hegtenis geneem is, toe hulle probeer het om 'n ondersoekbeampte van die Valke om te koop. Die amptenaar van die Tembisa Hospitaal, Zakaria Chisele, en die lid van die Valke, Papitsi, het vlugtig in die Pretoria se Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie waarna die saak tot volgende week uitgestel is. Chisele het na bewering met die hulp van Tsi die ondersoekbeampte met R100.000 probeer omkoop om vervolging te probeer vryspring in die bedrog en korrupsieondersoek by die hospitaal. Hulle het blykbaar die geld aan die ondersoekbeampte oorhandig, min wetende dat hy deel van die operasie was om hulle vas te trek. Die Valke sê die voorval is 'n bewys van hulle erns om diegene in hegtenis te neem wat betrokke was by die plundering van die Tembisa Hospitaal. Because we arrested one of our own, that is to show that we would not let anything deter this investigation into Tembisa. If it's our own, we'll also root him out. And if there's any other person who is trying to deter this investigation, we will also be dealing with him. So we are not dragging any feet, it's just that this is a very complex investigation. Die staat was nie gereed om met die borgtog aansoek voort te gaan nie. Understand that the 2 officials were arrested yesterday and the state still needs to do their bail investigations so that we can determine whether we will oppose or not oppose their release on bail. Die spesiale ondersoekeenheid het in September 'n tussentydse verslag vrygestel met besonderhede oor hoe tendersyndikaate en gesondheidsamptenare meer as R2 miljard by die hospitaal geplunder het. Advokaat William Booth se selfoon is 126 keer geping in die dae voor die aanslag op sy lewe in April 2020. Dit het na vore gekom tydens kruisondervraging van die vermeende onderwêreldfiguur Nafis Moudek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Moudek en 14 ander staan tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend poging tot moord op Booth en die moord op die teenbende eenheidspeurder Charles Kane in 2020. Moudek dring daarop aan dat hy nie Killian opdrag gegee het om William Booth te ping nie en nie betrokke was op die aanslag op sy lewe nie. Die staat steun op selfoonrekords en die getuienis van vroeëre getuies om sy saak te stel. Getuienis is aangehoor dat Killian op 6 April 61 keer op Booth se foon geping het. Killian het vroeër getuig dat hy in opdrag van Moudek opgetree het. This excessive pinging coincides with the very first effort to do reconnaissance work on Booth's address. This pinging like this continues with 30 pings on the 7th. All we see when we look at the 7th, there's a 1 or 2 pings that goes to someone else. We even see there Rafik Henning is named, but by and large it is all Mr. Booth. That's right, Malu. Do you have any reason why you think that Mr. Killian would go with this excessive frequency of pinging at the same time that Mr. Gesant and Mr. Ibrahim Deer, in the company of Mr. D, would also start making efforts from the 6th of April, 7th of April, 8th of April, and of course 9th of April, to go and visit that area where Mr. Booth lives? How would Killian know that he must up his ping work? Only Killian can answer that, Malu. But not on my instruction, Malu. Not on your instruction. That's right, Malu. Die staat voer aan dat Moudek se lijfwag, Ziad Pool, sentraal was om die sogenaamde ontsnappingsmotor wat tydens die aanval op Booth gebruik is te verseker en dat hy vanaf 5 April 2020 in teleselfoonkommunikasie met medebeskuldigde en vermeende bendelid Taufik Brown was. Booth is op 9 April 2020 by sy huis in Hegelweil in Kaapstad aangeval.
Die saak duur môre voort. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die ANC sê hy sal voortgaan om sy alliansievernoot die SHKP te probeer oorreed om nie onafhanklik aan die verkiesings deel te neem nie. Die kommunistiese party is ongelukkig oor die wyse waarop die ANC hom behandel en die herbouing van die vennootskap hanteer het. Die twee partye is in bilaterale gesprekke in 'n poging om hulle geskille uit te stryk. We are meeting with the Communist Party. We're going to look at the state of the alliance. We're going to look at the position, the resolution of the South African Communist Party to contest elections independently. But more importantly, is to look at how do we safeguard this revolutionary and historic alliance that was not established for convenience, but was established because of the need to ensure an end to colonialism and also to ensure that we pursue the struggle towards a national democratic society. This is a bilateral between the Communist Party and the ANC. We've had some before. We have delayed to have this one, and it's very important for the party that we have finally agreed to have this particular bilateral. Of course, there are a lot of issues that are going to be discussed, but first of all, for us is that we must discuss the state of the alliance, our common program. Die president van die Europese Unie, Ursula von der Leyen, het die 7de Europese Unie-Afrika beraad in Luanda, Angola geopen met verdere beleggingsbeloftes aan verskeie sektore van die Afrika-ekonomie. Von der Leyen sê met Europa, die grootste handelsvernoot van Afrika, is hy daartoe verbind om beleggings op die vasteland met 150 miljard euro teen 2027 te verhoog. Von der Leyen het ook 'n nuwe veldtog bekend gemaak om hernubare energie na die vasteland te bring. Out of $2 trillion invested in clean energy globally in 2024, only 2% came to Africa, the continent with 60% of the world's best solar potential. This cannot be. It leaves 600 million people without electricity and 4 in 5 families without clean cooking options. Every person should have access to clean energy. Every continent should enjoy cheap energy. And this is why, together with President Ramaphosa, we launched a campaign. We called it Scaling Up Renewables in Africa. And at the G20 summit earlier this week, we reached 15.5 billion euros in global pledges. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Kiev gaan voort om saam met die Verenigde State van Amerika te werk om 'n raamwerk vir 'n vredesplan saam te stel om die Russies-Oekraïense oorlog te beëindig. Verteenwoordigers van die VSA en Oekraïne het na gister se vergadering in Genève gesê die onderhandelings vorder goed. Zelensky is in Stockholm waar hy 'n parlementêre beraad bywoon. Hy sê wysigings aan die aanvanklike voorgestelde vredesplan moet Oekraïne se posisie en belange versterk. We are at a critical moment and we are working closely with the United States, with European partners, with many others to define steps that can end Russia's war. Hy bevestig dat Kiev bereid is om toegewings te maak, maar het gemaan dat geen ooreenkoms ten koste van Oekraïne se veiligheid of soewereiniteit mag kom nie. We all continue working with partners, especially the United States, and look for compromises that strengthen but not weaken us. And we will continue explaining how dangerous it is to pretend that aggression is something one can simply overlook and move on. Zelensky sê van die sensitiewe kwessies waaroor daar onderhandel word, is die vrylating van alle Oekraïense krygsgevangenes. Hy sê die Oekraïense kinders wat tydens die konflik na Rusland geneem is, moet ook teruggebring word. We managed to keep extremely sensitive points on the table, including the full release of all Ukrainian prisoners
of war under the all for all formula, and civilians, and the complete return of Ukrainian children abducted by Russia. These are important steps, but to achieve real peace, more is needed. Onderhandelings gaan voort. Zelensky sal bo alle waarskynlikheid 'n besoek aan Washington bring om die vredesplan te verfyn. Intussen het die Russiese administrasie nog nie op die nuwe vredesooreenkomsbepalings gereageer nie. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort. Bly gerus by ons. Ons gaan voort. Die soektog na 2 mense wat deur kitsvloede by Umshwati buite Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal meegesleer is, duur voort. Dit volg na swaar reën die gebied gisteraand getref het en honderde huise en paaie erg beskadig het. Reddingsspanne het vroeër vandag die liggaam van 'n vrou in haar 40's gevind. Paaie en brûe in verskeie gebiede van die Umshwati plaaslike munisipaliteit is beskadig, wat dit ook ontoeganklik vir motoriste maak. Paniekerige gesinne het probeer om van hulle besittings wat langs die rivieroewer versprei was te red. Hy sê dat daar steeds 2 vermiste persone is en dat hulle vroeër 1 liggaam gevind het. Reddingspogings het in samewerking met die gemeenskap begin. Die gesinne van die vermiste slagoffers is verpletter. Sy sê dat sy en haar kollegas tydens die soektog oral gesoek het, maar dat hulle ongelukkig nie die vermiste persone kon vind nie. Intussen is tydelike skuiling vir die vloedslagoffers gebied. Almost 100, but we are just going to confirm during the day and when we've done the process, because our team is also doing that process as we speak. So for now we have confirmed that relatively plus or minus 100, and we are going to ensure that whoever qualifies is afforded the proper space. Rampbestuurspanne bly op hoë gereedheid met nog reën wat in verskeie dele van die provinsie verwag word. Die 16 dae van aktivisme vir geen geweld en vroue en kinders skof af met die regering wat geslagsgebaseerde geweld amptelik tot 'n nasionale ramp verklaar het na 'n reeks landwyse stil protesoptogte. Burgerlike samelewingsgroepe eis 'n duidelike befondste plan om die geweld hok te slaan. Sommige aktiviste bevraagteken egter die tydsberekening van die verklaring, maar ander verwelkom dit. Women for Change sê 'n vrou word elke 15 minute in die land vermoor. Die beweging eis dat die GBVF met die dringendheid behandel word wat dit verdien. So I think with it being declared a national disaster, it's important in terms of mobilization to get people to implement strategies that's going to support survivors, but also to prevent violence. Otherwise, we're just going to be treating symptoms of violence and not the problem itself. Timing-wise, it's also perfect. It's also perfect because you can't take it back. Because you said it at a time where the globe was looking at South Africa. So you cannot take it back. Now it's enough of, we are a national crisis, we are speaking, now it's time for action. Die beweging sê reaksie teen geslagsgebaseerde geweld moet gelykstaande wees aan die omvang van die krisis. There is now a need for urgent and efficient implementation of existing policies and frameworks. So what we're expecting to see is more transparency in reports as well as audits, explaining exactly how funding will be allocated better to implement things like the National Strategic Plan. The timing of the declaration, the timing of the announcement, it is like it was just to make sure to prevent any protestation prior to the G20 Leaders Summit. 'n Vergadering word vir Vrydag beplan om 'n plan van aksie uit te werk, sowel as die rol van die burgerlike samelewing en ander rolspelers. En nou vir 'n kykie na vandag se markaanwysers. Duisende plaaslike en internasionale besoekers sal na verwagting die feestyd die Tafelberg Nasionale Park besoek. Owerhede sê hulle is gereed vir die toestroming van toeriste en het veiligheidsmaatreëls verskerp, infrastruktuur opgegradeer en vennootskappe versterk. Sanparke, die Kaapse Metro en die polisie het 'n gesamentlike nuuskonferensie gehou oor die stand se gereedheid vir die feestyd.
Owerhede sê, bykomende natuurbewaarders is in plooi en brandspanne is op 'n gereedheidsgrondslag. We make sure that we have an integrated safety approach where we work very much with local law enforcement partners as well as our community safety partners and volunteers. We run safety awareness campaigns to make sure that the public can find out, all about how to be safe when they're on the mountain, when they're in the park, what all the do's and don'ts are. We're also using technology as well, drones, cameras and all of that kind of thing to gather information, make sure that we know what the situation is on the ground. Misdaad is een van die grootste bekommernisse vir toeriste. Gewilde staproetes sal deur wetstoepassers gepatrolleer word. We have just recently trained 14 new constables with the help of Jackie onto the slopes of Table Mountain, Lions Hill and Signal Hill, and they'll be deployed with your rangers around that area. Also around Signal Hill for the fight of robberies and theft out of motor vehicle, which is our priority crimes in that area. Besoekers sê hulle is in hul noppies met die bykomende maatreëls om hul veiligheid te verseker. If I must be honest, I felt like I was in a safe space. Everything was on point. It was my first experience though, and I think I had a great experience. I took a hike up Lions Head and it was quite safe. There was no I would say bad elements that you should look out for. Maybe there was in the past, but to my experience it was quite safe. Daar word gehoop dat besoekersgetalle by Tafelberg die van verlede jaar sal oorskryf. Well, Table Mountain is one of our biggest attractions. Table Mountain Aerial Cableway, the other biggest attractions, the V&A Waterfront, Cape Point, those are all our biggest attractions. Accommodation, last year we looked at occupancy of 82%, so we're definitely on a positive trend. Besoekers word steeds gevra om waaksaam te wees, in groepe staproetes aan te pak en gebiede te vermy wat afgesper word op dae wanneer daar 'n brandgevaarwaarskuwing is. Amalie de Tooy, SAIK nuus, Kaapstad. Bly by ons is nou terug met die sportnuus van die dag. Sien julle nou. Die Springbok skrimafrigter Daan Human wil nie die geheime van sy suksesvolle Springbok skrimresep deel nie. Die Springbok voorspeller sê behoorlik die afgelope naweek oor die ure geloop wanneer daar geskrim is. Human sê die bokke hoop om die jaar op 'n hoogtepunt af te sluit wanneer hulle die Rooi Drake Saterdag aand by die Principality Stadion in Cardiff, Wallis, die stryd aansê. Die bokke het een wedstryd in hul eindjaar toer oor. Sou hulle Wallis klop, sal hulle net soos verlede jaar die toer onoorwonne afsluit. Daan Human glo die nodige respek kom elke teenstander toe voor elke wedstryd. If you going into it and think too much about yourself, you must have respect for the other team as well where you're playing, and you must obviously do your best in preparation to face them on Saturday. Iemand sê die span plaas hulle fokus op elke enkele wedstryd en nie op iets wat hulle dalk kan vermag nie. There is only one game left, so we're looking really into that, and that'll be great. That'll be a great achievement if you can get that right. But I don't think we're thinking the whole time about the records or, unbeaten on tour. We just think about the next game. Met die laaste kragmeting in sig, is Human nog nie reg om sy geheime resep te deel nie. Yeah, how can I say? My father always tells me, don't tell me what you're going to do, tell me what you have done. So I'll basically keep it to that simple. Met Saterdag se wedstryd sluit die Springbok span 2025 af. Saterdag sal ook die enigste internasionale rugbywedstryd wees wat plaasvind. En dis waar ons vanaand groet. Baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens.
Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vandag sien ons daar is 'n 60 tot 80% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land en dan mooi weer in die westelike dele. Vir môre is daar 'n 30 tot 60% kans vir reën steeds in die noordoostelike dele van die land. Vir vannag is daar 'n oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Limpopo en dan in Mpumalanga en dan sien ons ook vir môre is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van Limpopo en sien in dele van Noordwes, Gauteng, Vrystaat en dan is daar ook 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir Mpumalanga. Toestande bevorderlik vir instaan van weggolfveldbrande. Waarskuwing is uitgereik in dele van die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit en Pretoria albei 'n maksimum van 21 en dan Johannesburg en Vereniging albei 'n maksimum van 20. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien reën word ook verwag in die provinsie. Lephalale 21-29, Tabazimbi 16-28 en dan Polokwane 14-24. Mpumalanga, Skukuza 20-26, Imalahleni 11-22 en dan Middelburg 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 21. KwaZulu-Natal, Vryheid 12-22, Kokstad 'n minimum van 9 en dan Durban 16-24. In die Oos-Kaap sonnig in gedeeltes van die provinsie Graaff-Reinet 'n maksimum van 30, KwaNodjoli 'n maksimum van 31 en dan Mthatha 11-24. In die Wes-Kaap mooi weer en sonnig in die Wes-Kaap, Kaapstad 16-35, Woester 'n maksimum van 38 en dan Vredendal 'n maksimum van 41. Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 35, Kalvinie 18-36 en dan Appington 19-35. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Bethlehem 12-18, Botawil 'n maksimum van 29 en dan Gariepdam 10-28. Ten slotte Noordwes, ons sien verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 16-27 en dan Tosca 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.